Zovem se Vesna Nikolić, moja porodica se bavi ugostiteljstvom i imamo restoran na Srebrnom jezeru Neša Laki u opštini Veliko Gradište. U julu 2020. godine konkurisali smo za projekat EU za tebe. Projekat finansira Evropska unija, Nemačko savezno ministarstvo u saradnji sa GIZ-om. Projekat je namenjen za razvoj istočne Srbije za ekonomski turizam koji je veoma pogođen pandemijom COVID-19. Dobili smo 1.197.500 dinara koji smo uložili u opremu za restoran. Kupili smo dupli frižider, kupili smo dupli zamrzivač, kupili smo mašinu za sudove, kupili smo ledomat, kupili smo lampu za grejanje hrane i deo novca smo uložili u kupovinu maski. Kupili smo 4.500 maske za poboljšanje zaštite naših gostiju od COVID-19. Takođe smo još dodali tu i sredstva za zaštitu i dezinfekciju. Otvorili smo, izradili web sajt. Ovom prilikom želim iskreno i od srca da se zahvalim Nemačkom saveznom ministarstvu, Evropskoj uniji i GIZ-u za ovu pomoć. Hvala.